Nigetha gathago kiria giatinda tauni-ini ya Kiganjo Gatundu ya muhuro thutha wa borithi guthatia igeria riria muingi kumudia ceceni ya borithi ya Kiganjo mwaki hwai wa ira magitetia gikuo gia Paul Njuguna uria urari moko-ini ma borithi na maumubuatite mwanake ucio na ndarahutagia thi arageraga riera-ini iguru eititwo mwanake ucio kuratuika ni bangi no bangi icio no thigari icio cikagia anake mihuko to ona iria manyita tutue kuria matwaraga kwa pale station. Ukifikishwa hapo before uongee kwanza unaekelea pesa. Family yake ikiuga giko giki nikimekirite kieha muno makiuga marenda kihoto kia mwana wao githingatwo gitakuomio undu ucio no tumakitie tondu obviously ni magũkorwo makigitira raia no tigo kika undu no tigo kiuraga kigitigirire nikionekana tondu ni twina ruo ruingi muno na thigari cinyitwo nigetha citire na kihoto gia kuraga mundu. Aikaria makiuga borithi mwena uyu makoretwo na mutugo wa gutungia ekuirwo bara kiundutho ithenya-ini ria kumatwara igoti-ini fio nginya kuiya fio na ukura buri ucio ngaigua wi uhoro muritu na uhoro wa kieha na nie njukite o kuhoya thirikari ino itu ihe family ino ya Njuguna justice. Ikuringana na munini wa county commissioner Gatundu ya muhuro Rose Chege uthuthuria wa mwiri wa Njuguna uria utafanirio umuthi thibitari-ini ya Gatundu wonanitie Njuguna arakuire kumana na gwitwo ni bangi iria arameririe aikio ngono ni borithi akigeria kuhitha uira. Wakati alishikwa na bangi na kabla ishikwe na polisi wamfanyie search aliiweka kwa mdomo na akaimeza ikiwa imefungwa na karatasi ya nylon na ndio ilimnyonga. Actually during the postmortem hiyo bangi imetolewa vile imefungwa na karatasi yake. It is still an exhibit. Hone kumithitie giko gia borithi kwirikana ni maratungia ekuirwo bara akiuga aria maracinire borithi hwai wa ira matikwirisha guoko kwa watho. Hatujaruhusu askari kuumiza wananchi. Hakuna siku hata moja tuliambia askari ukishika upige, hata siku moja. Wewe ukishikwa usiresist kushikwa, ushikwe uende police station vizuri. Now officers na wanajua and they are aware hawafai kuguza mwananchi. Na mtu yeyote ambaye ataingia polisi ajikute amepigwa ama kuna jambo ambalo halikuenda vizuri, akona haki ya kwenda kuripoti. Thirikari riu nirikitie kuheana maumirira ma uthuthuria wa mwiri ma mwanake uria urerikanaga arakwiririe moko-ini ma borithi no indi muingi mwena uyu ni wonanitie koga kwiganira namo. Grifotra Inoro TV kuma Kiganjo Gatundu ya muhuro ni njitagwo Weru wa Mwangi.